inzara ni man umuntu wese uri umungu Imana iza kurinde inzara kuzageza impanda y'Imana ivuze tukahure n'icyago cyiza tari n'ishambo nasanye Imana ibakoreho ikore no ku bintu byabo kuko abantu babikozaho cyarananiranye hari n'ababikozaho birabwata birashwigira ariko Imana yantumye ngikore ibakoreho ukaneye kubona umuntu guheza itangazo ry'ubwami bw'ijuru abantu baguhaye amatangazo bibi zitanga amatangazo ariko bwaca bakongera n'ibindi ariko itangazo rivuye mu ijuru rizarica ku mugabo wagiranye ubusabane n'Imana uyu munsi wa none nabazaniye itangazo Imana ibakoreho ikore no ku miryango yayo ibakoreho ibigaragazo zose si ibigaragazo ahubwo ni inzira zimwe zituganisha kubisubiza Bibiri iravuga ngo aba yamenye yabahaye niki n'ishyamba yabahaye n'ubwenge narakumenye ukiri mu nda tuza reka guhungabana n'imiyaga n'imihenge Imana yarakumenye uzukagana confidence ko Imana yakumenye reka kumva udushwiri tw'imiyaga n'amagambo y'abantu narakumenye narakwejeje naragutoranije ngushize hejuru tugomba kuba ugomba kuba hejuru kuko wakumenye wakwejeje wagutora ni ishari ni wewe urwango ni wewe kutanyurwa n'ibyo ufite ni wewe senya bamola umugabo mwaheruka kumubwira ngo se ntuzuru ndamubwira atari imbabazi niziki kwa nijuri mu kazi kubera abana bariga kubera nagabiwe sha mundamukiriza umubwire ngo senya ibintu bidafitanye ubusabane n'Imana senya ibintu bidafitanye ubusabane ibintu bimwe utarasenya ibindi senya ubunebwe senya urwango senya ishari senya urangiza ubona akazi wubaka n'inzu abandi ndayo baracyari abakode wagera mu rusengero ngo urengeje kuguru kundi ibakore nk'uyu munsi uri muri Kigali hano muri Kimironko ndashaka kurangira Umurisho Art Gallery n'ahantu heza wasohokera hari ubusitani ntuzaze wenyine ukunda ibikoresho byo mu muco nyarwanda ukunda imikino itandukanye imbyino Umurisho Art Gallery byose urabihasanga ikijumba cyokeje uragerutse hari amata meza y'umwimerere uheruka kunywa ikawa nziza y'amaraba irahari akarusho dufite Umurisho Tea ni hano Kimironko munsi y'isoko umanutse gake yo most welcome kivuga ngo Imana igukoreho Mungu afanye nini Mungu akugusa na karama kuumekoe niyo tu hiyo topic ndio nitarusha muda kidogo alafu niachie mchungaji namuona kwenye hapa shima zako mzee tuangalia katika kitabu cha Yeremia ubuhanuzi bakuru Yeremia ibice igice cya mbere n'umurongo wa 9 n'uwa 10 iyo mirongo ko ari ibiri gira twumve topic ivuga ngo Imana igukoreho umuntu w'umuhanguzi gusoma neza yakwihuse ko ndiko numva umuriro watseke soma da Yeremia chapter 1 verse 9 and 10 Muragara ngo nimwe mwiga mwenyine se yacitse rukuruka Imana oya muturashare mu bibogobogo turi muri town karibu kwa kusoma Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa Uwiteka ahera ko arambura ukuboko agira ankora ku munwa nako kandi Imana igukoreho gusa sinzi party gukoraho lakini Mungu afanye nini Mungu akuguse endelea kusoma bwana maze Uwiteka arambwira ati
Shiza amagambo yanjye mu kanwa kawe. Nimeyaweka sasa maneno yangu kinywani mwako. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga Na n'ibihugu kuweka by'abami. juu ya mataifa na falme zote za dunia. Kurandura Kubomoa, no gusenya gusenya, no kurimbura no kurimbura, no kubika no kubika, kubaka kubaka, no gutera imbuto. sukuma. Amen. Amen. Komera ijambo ry'Imana amashimeshi cyane. Ndamukiriza abantu batatu. Ndabigusabye. Ubabwire ngo Imana igukoreho uyu mugoroba. Abantu batatu kabisa. Sebe. Tumi Imana yo mwijuru. Kundiro kumwami Nebukadineza. Tumi Imana. Tumi Imana yo mwijuru. Imwizera. Kundiro kumwami Nebukadineza. Tumi Imana. Tumi Imana yo mwijuru. Imwizera. Kundiro kumwami Nebukadineza. Umwami Nebukadineza rozi. Abanyabwenge bibabo. Siyobera abanyabwenge. Umuntu ku giti cye agira ikiza kimukoraho. Umuryango ugira igishobora kubakoraho. Igihugu kigira igishobora kubakoraho. Isi igira igishobora kuyikoraho. Ndatize kugira ngo iza kuvuga kuri Yeremiya. Betando mesi. Bituma Imana yo mwijuru. Kundiro kumwami. Nimusamuri bikaza. Sema isi twese ari abazungu ari abirabura. Umugabo witwa Corona. Vuga ngo Corona. Corona. Yadukozeho. Abainjeniyeri bose barashugu. Abadokteri bose barashugu. Abaperezida bose barashugu. Abise filosofi barashugu. Vuga ngo yadukozeho. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ndagira ngo ngusabe uhaguruke dutangeza haleluya statu tubwire Imana ngo Mana corona icyago kimeze ka corona tikigasubire kugaruka cyatu nubu dufite impact ikomeye kubera ni muzamuri biganza gatanga katika jina haleluya 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 sama bituma Imana yo mwijuru yadibutse nari narahinze imirimo 5 y'ibitunguru nishoramo miliyoni 11 z'amaganda ndavuga ngo ahangaha nimara kusarura ngomba kugura imodoka nziza narangiza kakubaka iduka rinini rifite umurongo hanyuma ngashiramo uwo twashakanye naho ibyo mpanga hari ibindi bishaka kudukoraho wowe nimba itaragukozeho ariko uyu mutipe witwa Corona yarankozeho biteye ubwoba umunsi nasaruye imodoka 5 z'ibitunguru zimaze kwera napakije neza neza president Kaguta Museveni muzee wa Uganda aratangaza aravuga ngo nta muntu usohoka muzu guma muzu ibitunguru biguma muzu isoko zose zirafungwa bituma Imana yo mwijuru
ibitunguru nareba n'ijambo ryavuze ibintu birancanga nindi takozeho yadukozeho nondangize nama mbiheza abaturanyi mbiheza n'abakristo ibindi birabora koro warampekuye uri igihugu bituma imana yo mu ijuru bituma imana yo mu ijuru imana idufashe korona n'igisa na korona ntikigasubira kutugeraho izina rya Yesu wabyumva se miliyoni 11 ukazisohora gutya warangiza itangazo mu gitondo te wari wo musajya agenda kuva mu makage mbere yaho ashitsere ku rukima umugabo ngo azarira akamanuka mu mutima tubazanye n'umudamu turaze se bigenze bite arambwira ati ameongeye hakuna neno lingine ariko nubwo korona yadukozeho ariko imana yo mu ijuru yadukozeho ibyacu bikomeje kugenda neza tangaje uyu mugoroba w'uyu munsi wa none nubwo hari ibintu byari byasambutse ariko imana igukoraho ikindi kidukoraho ndasenga imana ntikikakubeho kigeze kuba muri Samariya ni umugabo witwa inzara nimuvuge ngo inzara wanzara we tukatugereho Samariya igice abami bakabiri bice 7 n'umurongo wa mbere Bibiri ijambo ry'Imana ngo Samariya ngo inzara ngo yakubitagura ngo irinjira neza kugeza aho abadamu babiri bavuze ngo ayino titugomba kwicara tugomba gutangira systeme ya brushette kandi y'abana umwe tumurye tekereza ababyeyi umuntu wonkeje akavuga ngo ubwenge bwo kugira imbabazi bubaye down kubera inzara umwana baramwotsa ngo barangiza bagiye kuwa kabiri urubanza ruraba reka ngubwire imana ndizikemura ikibazo hataraba ikibazo ngiye gutanga haleluya numvise ibintu uko bimanuka neza haleluya ariko icyanejeje nubwo Samariya inzara yari yateye ariko harimo ibindi bibiri icyambere harimo umuntu harimo iki umuntu ndamukirizo mwicara mubwire ngo iwanyu imana ibaheze umuntu kuko watu na kuko mtu siku utapata mtu atakupeleka kwa watu kuko imana yakuza bari mwisi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo uzabura ibindi ariko umuryango tukabura umuntu ntangaje uyu mugoroba none imana igusingiriza umuntu inzira yo kuja muri Dubai ntabwo ari amafaranga yawe ni ngombwa ngo ubone umuntu ndasenze uyu munsi imana yakuguheza umuntu udafite agaciro imana igusingiriza umuntu ufite impact n'agaciro ku buzima bwawe ariko hari umuntu utangiye kunumva ngo komera imana amashyi bituma imana yo mu ijuru kandi umuntu wese imana igomba kugusingiriza agomba kugera impact ingaruka ku buzima bwawe uwo muntu nta wundi ni Elisa ngo yaratuye Dotani abahanga baravuga ngo Dotani ni mu ijambo ry'Imana iyo utuye mu ijambo imana izi gusingiriza bafite ijambo umaze iminsi uhura n'abantu ariko ndatangaje imugoroba wa none imana ya Ibrahimu kore igusingiriza umuntu haleluya tangazo la neno la Mungu Biblia iravuga ngo arangije ngo watu wakapiga kelele naho hari abandi batipe nabo basa n'abahejwe batahawe agaciro reka ngubwire utaha agaciro ejo yakwigishirije umwana wawe kuko ntabwo ukomeye ukomeza n'abantu nta ugira hagera
adafite abamugezayo. Ijuru ndi ryari rifite ubukehwa ariko ngo uribona ko rigomba gutuma iki umuntu ushaka umwe wageze gute wazimiye. Uri muri systeme y'ijuru, nushaka ukwepe ijuru ryaragufasha. Sinona gusengera ngo Satani agufate aragatsindwa. Ntafite nakamaro ku buzima bw'abakristo. Ndakomeje nimuntega amatwi kugira mwumve. Nimara mvuge Yeremiya. Nimuheze Imana icwaye. Musifu ni Mungu wetu. Kwani ametutendea mema. Tutamsifu tu aliyotoka juu. Shangilieni Mwokozi mwema. Umuntu afite ijambo. Nuwe n'umuntu akurusha ijambo. Uzamuha agaciro. Nuwe n'umuntu yahawe ijambo. Uwari muhaye ntari muri capacity imwe nawe. So dufite ijambo. Umwanditsi yaravuze ngo dufite ijambo ryahanutse rirusha yandi yose gukomera. Yego. Tuzaba tugize neza, uzaba ugize neza, nzaba ngize neza. Nituryitaho, niturigenderamo. Niri nabazaniye ibakoreho uyu munsi. Tari n'ijambo nazanye Imana ibakoreho, ikore no ku bintu byabo kuko abantu babikozaho cyarananiranye. Hari n'ababikozaho birabwata birashwigira, ariko Imana yantumye ngikore ibakoreho, ikore asoma sikalaba sekera imita ofonea faye no nganda la garza fe. Abanyabibembe nabo ni mu rugendo rw'umukiza atabaga kwiremba ndasiganirwaho Yesu ari ndashaka kugerikana reka kubwire Imana ndizi finansa empty ifinansa ahari igikorwa. Biblia iravuga ngo nitabariki kazi ya mikono yako. Siku utajua samani ya wewe utajitahidi kutumika, alafu Mungu ataleta finance kuja kukubariki. Mungu si kiziwi, Mungu si mjinga, Mungu si mpumbavu. Icyakora aza kupromotinga wagize icyakora. Abatipe ngo barakandagira Imana ngo isa nitanze amatwira yafungura y'abantu b'Abasiriya ngo bumva kuko Samariya yabonye musada. Reka nkubwire musada ndibuze ni wewe. Imana yakuremye ndi wavamo ngucika amaguru ngucike n'umutwe inda yawe ndi yavamo. Ikindi kinyejana cyo kumenya kuko tayari Imana yakozeho kuva kera isitarabaho. Amakuragara ku mwami Mufalume akasema aravuga ngo yababa we nta muntu uri muri iki gihugu hakuna nabii katika nchi. Urira umva neza baramubwira ngo hari umuntu banamona umwe. Kini kinyejana cyo gufata umupira ntugupfiraho ukawupasa abandi bakawugarura kuri nefu akawuheza 11 akawumanura urushundura rukanyeganya. Kini kinyejana cyo gukora umurimo w'Imana. Nta bantu bo kubaka ijimbo nurangiza gunanirwa kwizera ko Imana idakora. Ntimo kubaka ijimbo imeze gutya ngo mubaka itorero rimeze gutya. Imana itarabakoze mu mwararyubatse se. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo mwarakoze muri abagabo. Imana yongera ibakoreho cyane. Mukomere Imana amashimeshe kugira ngo komeza amagambo y'Imana. Ariko navuze nabi. Mundamukiriza umubwire ngo muri abagabo mwakoze neza. Imana yabakozeho murakura ibishani. Nimuzamura ibiganza. Sema haleluya haleluya. Kabamaze imyaka 20 20 batarubaka n'umudugudu numwe. Ariko gusa mu myaka ingahe urusengero rungana gusa Imana itaragukozeho wozikoraho. Ndangaje uyu munsi wa none abataramenya agaciro ko kwita ku murimo w'Imana. Imana igukoreho. Cyari kibazo cy'ikiza inzara ikuriye tutekereza neza. Ikuriye umugongo uracika. Ikuriye mukorogana kandi baratanze 8 mu nzu. Ikuriye inzara uzuba inzobe ntigaragaye. Inzara ni Imana umuntu wese uri umungumbu. Imana izakurinde inzara kuzageza impanda y'Imana ivuze tukahure n'icyango cyiza. Abaye mukabose niza zamuri kigaza mbaze gusengera
Imana iguheza ubutunzi bukomeye. Okay, wowe nimba ubifite nta kibazo, kuko abari babifite kera byarashize, kuko isengesho ry'umugaragu w'Imana rifite imbaraga n'akamaro. Mu izina rya Yesu Kristo, itangazo kuko uyu munsi wa none ugaragara bene data, impande zavuge twebwe twese n'abadukurikiranye, yakagira uzagira icyago cy'inzara mu izina rya Kristo. Amen. Komera Imana amashimeshi. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Elisa katangaza aravuga ngo ejo mu gitondo ukeneye kubona umuntu uguheza itangazo ry'ubwami bw'ijuru. Abantu baguhaye amatangazo, bibi zitanga amatangazo, ariko bwaca bakongera n'ibindi, ariko itangazo rivuye mu ijuru rizarica ku mugabo wagiranye ubusabane n'Imana. Uyu munsi wa none nabazaniye itangazo, Imana ibakoreho, ikore no ku miryango yayo, ibakoreho Tangola ifao. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Ejo mu gitondo Imana iguhuza n'umuntu ukuzanira itangazo. Nibyo. Mbisubiyamo ndabivuga mara gatatu. Ubushakira bishakire. Amatangazo maze wakira. Imana iguheza umuntu uzana itangazo. Nimuzamura ibikaza atanga haleluya. Haleluya. Sama. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo Imana yabwiye Mose mbere yuko uba umuntu umarira abandi akamaro ugomba guca mu butayu. Ubutayu si ikibazo, ariko wabugushizemo uzo bugukuramo. Amen. Sukuma. Ibigaragazo zose si ibigaragazo, ahubwo ni inzira zimwe zituganisha kubisubiza. Sukuma. Amen. Controle de visa. Tekemiti la sovelao. Merikasika Kikaona fulani no tango. Hingasika kotana. Mwanzima la unganda karo. Rekadange haleluya ndazumvise neza. Ayayaya zizana umuntu akuzanira itangazo rivuye mu bwami bw'ijuru. Nimuzamura ibiganza. Haleluya, 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 haleluya. Mama Ana Alipanda Shilo. Mama, ikibazo wari ufite ejo mu gitondo wakira igisubizo. Mwizina rya Amafaranga wari wabuze yo kwishurira abana mu school fees ndahanuye mu izina rya Yesu. Imana igutungura n'itangazo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ibyari byakugoye mu buzima muri business wayikora, Imana itungura muri ibyo bintu byose ubona igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yeremiya sasa, Yeremiya. Huyu kijana Yeremia, kanisikilize nikupe maneno matano ya Yeremia. Amagambo atanu ya Yeremia. Nishake na ngaho wenda ndangiriza. Ku topic ni ndende sana. Ijambo rya mbere rya Yeremia. Imana arambwira ngo narakumenya. Ukiri muntu. Akutekereza Imana kukwizera. Ikakubwira ngo petisikia nimbe kujua kabla ungali tumboni. Indaseni yawe kwa riyanje. Ugowe na isikoma. Muzamuri ibiganza gira ntage haleluya. Haleluya. Bibiri iravuga ngo aba yamenye yabahaye niki n'ijambo. Yabahaye n'ubwenge narakumenye ukiri mu nda.
ndanga mubwira ngo tuza reka guhungabana n'imiyaga n'imihenge. Imana yarakumenye, Imana irazi yaratumenye. Uzukagana confidence ko Imana yakumenye. Reka kumva udushwiri tw'imiyaga n'amagambo y'abantu. Uza wirorosa ikirengiti cyambere cyarene ukiryameho uvuge ngo Imana igiste. Imana irazi. Cyo ni cyambere. Icyakabiri ko muri rurasere kuko Imana nahangeze muri topic kandi mundega amatwe. Kankaka Kilato Yeremia Soino lairo Wairira rose Yego narakwe number 3 naragutoranije narakumenye narakwejeje naragutoranije. Sitembee na fieri Bwana. Ndio. Sababu Mungu alikuona kana kujua tena amekuteua tena amekupa kazi. Narakumenye narakwejeje naragutoranije. Umwe wiri gutinya aba batipe badafite netiya iwaka bazwi na shebuja wabo. Nimba uri muri societe y'abarusi shobuja arakuzi. Nimba uri muri societe y'ubusambanyi shobuja arakuzi. Vuga ngo arakuzi. Natwe Imana iratuzi. Muri bizavuze ngo iratuzi izina mazina iratuzi izina mazina. Ndanezerewe mvuga icyakane umuri urasere kuri Imana. Ariko ndimonemerera ngo duheze Imana icubahiro. Tange haleluya imwe gusa yonyine. Nimuzamuri bikazi. Haleluya haleluya. Sama ya sama Changa ya okindi nagushize hejuru y'amahanga yose na kuweka juu. Sikiliza, Imana niyo yatangiye fondatere w'ikuru ya mathematique niyo ya mbere. Irahise twebwe naho turi pembeni kuyiga kandi niyo ya mbere izigora. Bagaza bayikubita mu ishuri gutya kama sohoka. Habe n'umuprofesseur wayo sinagaza mukunda. Geography, histoire, baziza no gutya kama ndamje. Ariko gica mathematique ndakure habe nawe yarakugoye kuraseka ariko yarakugoye. Mamana alipanda shiro ili yaombe wampe mtoto ya. Man ufashe mwene data amenya aho tugeze. Nimuzamuri bikazagira komeza. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Imana iravuga ngo sinogushira hagati. Narakumenye, narakwejeje, naragutoranisha, ngushize hejuru. Tugomba kuba down, ugomba kuba hejuru. Kuko wakumenye, wakwejeje, wagutora ni Tina tore. Igisirimbo. Hari umuntu wumva yeshe ko yabaye mu materaniro yamugirira akamaro. Ahaguruke dutangeza haleluya 3. Subiza mu gisiribasha.
oui, dis la force. subizamo igisimba sha nijuri mukasi pam 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 Tina kofela o inadao. kisema ndio nani Awezaye kupinga hakuna. umverera ibindi bikurikiraho si hejuru gusa no hejuru y'abami bose umva ibindi bintu bine Yeremiya yahawe tega amatwi ubyumve icambere usenye ugira ute usenye pasakaka Kiwe kiko nina osanfo eno. habe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda akajagare kose bari mu kugasenga no kuvuga ngo ni umushinga watangiriye mu ijuru iyi nzu ibonye yacakaye uzuyisenya kongera ugasana iki kinyeje n'Imana yantumye ngo ibakoreho ibyo mubona bidafitanye ubusabane n'Imana bikuriho bisenye mundamukiriza umubwire ngo harakisha senya Harakisha. masalas Elo people sino ge. malanga ngangala No ina sokitoke no wa. ishari ni wewe urwango ni wewe kutanyurwa n'ibyo ufite ni wewe senya senya Senya. Wamola bo senya umugabo umwariko kumwe ngo se ntuzuru ndamubwira atariko imbabazi niziki kwa njuri mu kazi kubera abana bariga kubera nagabi winka ndomenye umunsi nakoze ubukwe mujyi wa Kigali bambaye inka 13 zofa kuza utarasenya nejo bundi narabivuze umugabo w'umusama ari kuri Goma akora ahantu hamwe yambaye inkizi zitanu ngahe nabo bazaziguhe umunsi ejo bundi ngiye gukora ubukwe itorero rya Kalvari mwambaye amafaranga inka y'inzungu nziza yofa kuza gute sha mundamukiriza umubwire ngo senya ibintu bidafitanye ubusabane n'Imana Senya ibintu bidafitanye usabane ibintu bimwe utarasenya ibindi senya ubunebwe senya urwango senya ishari senya nimusamuri bikaza bemera gusenya sema haleluya haleluya senya senya foilo. akakaka Elo kingo minotao fa. kujana n'umuntu ukigirisha ruzamuhunga n'umurozi mukuru iyo niyo password y'abatangira kuroga kunkakisi pesa senya number 2 aramubwira ngo genda urandure aya mawu se yaguzwe ifaranga nari kubereka mfano wa mwalimu kufundisha abantu bahinze imirima mu mwavukiye mu mujyi umwana umwe Bujumbura waramubaje ngo se amata azava he ngo ava ku igare tumva ko ari umunyamujyi kurandura nugushekura imyumbati yose n'igiti ukamugira ucya ukamushukura ko niko kwitwa kurandura Imana yandumye
nkunze kubwira abantu ngo ibakoreho murandura ibintu bidafite agaciro nibyo sibiza mu gisiri turi mu gitara ntabari siniko nigisha bibiri turi mu nimuzamura ibikazi sema yaya sema kimotefola randura murandure nibyo randura namukiriza uwo muturanyi wawe mubwire ngo randura ibintu ikindi reka nifashisha isapo yanjye subiza mu gisiri mbasha tada mubonye isapo kundi imeze okay niyo banambitse shingiye bwa bukwe mwantwerere kindi iramubwira ngo agira ate yubike nimurebega ibindi ijuru ryantumye kuri mwebwe ibakoreho mubike haleluya haleluya tuzabona ubwiza bw'Imana utagize ibintu usenya utagize ibintu urandura utagize ibintu wubika nimubike ubika kibolidola nimubika akajagari kubera ikisi yubika akajagari ikazana ibintu byiteza imbere ariko bakristo ugasanga gusa dusigaye inyuma kwa nini kandi birava ngo abantu batunze ubwenge bw'Imana icyambere buraboneye muri Yakobo 3:17 bugira neza bugira amahoro buritonze none nitwe dufite ubwo bwenge ariko isi ifite umuvuduko kirubika utuntu tutujagari ikazana ibintu biri nyuma ariko bakristo wasanga umukristo ariko bagire gute mbahambire n'umugozi muze mu ijuru rya kabiri irya gatatu turekera Imana bigende gute shema gisirimba shagira ndangize Kambira wubike wasa Polo uje Makedonia. Polo uje Uje Makedonia. Polo uje ukoma bivuge nitonze nyuma y'ibyo mwishuri ibintu birindwi ndavuga ki iramubwira ngo ubonye iki ati mbonye ngo ni umurinzi bisobanurwa ngo ni ijambo ry'iki ry'Imana nta muntu uzuba mu ijambo ry'Imana ngo agire urwango nta muntu uzuba mu ijambo ry'Imana ngo areke kubana n'abantu bose amahoro gitabo kiravuga ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro uwo kwezi kuko utejejwe utazabona umwami Imana nimba ari ijuru ry'ababyara uzajayo ariko nimba ari ijuru ry'ababonye ijambo bazi kwiyeza aho navukiye umurenge muri Kongo ndawagaze uje mu rusengero atabanje kwiyeza ubu nyine umuntu nukwinjira ari kuri WhatsApp akurira moto ari kuri WhatsApp simbi wowe uri mu kazi ariko uzureba kuko ishobora no kwidunda ukisanga uri mu kaburimbo ukaza gupfa kubera kuburiki kubera kubura ijambo ry'ubwenge reka ngubwire muzamubwira ibintu bimumvuge ngo reka tubanze tubibike dutekereze ku Imana yakoze hari abantu bapfuye na sida abandi bapfa na corona abandi bapfa n'ibintu bijanye na fièvre typhoide wowe yaragufashe ndi yakwisha tangalasa mama tingirira totefo abandi malaria bahitana ariko uracyariho wayigwaye imwe ukiragira ninga iriya mu byaro ugwara n'iyindi umaze gutibuka ku ishuri ibujumbura urangiza lisansi urangiza ubona akazi wubaka n'inzu abandi ndayo baracyara abakode wagera mu rusengero ngo urengeje kuguru kundi ibakore nk'uyu munsi murandura ubwo bunebwe mufite abashinwa ntibaragira ubunebwe bwo kubaka ibo baravudutse ari ibiraro baravuduka baza bakora n'ijoro bagakora n'amanywa iyo utazi kwihanganira ijoro ndiwokorana n'umushinwa Imana nayo ntabwo ari mubyara wacu ifite amahame
ngenderwaho ibakoreho uyu munsi. Unaona nini? Naona fimbo ya mlozi. Ariryo jambo ry'Imana. Mubwira ikindi kintu kuko Yeremiya mu mujyi wa Yerusalemu ni wa Yeremiya ni Anatote. Hariho miles 3 kuva muri town ya Yerusalemu no kugera iwabo ba Yeremiya. Ko ba Yeremiya habaga ibintu bitanu. Cyambere havaga abanyabwenge. Nta muntu uzugira abanyabwenge mu muryango ngo bareke kugera kure. Nta gihugu kigira abanyabwenge ngo kibi hasi. Imana ikunda abanyabwenge, ikoresha abanyabwenge. Senze uyu mugoroba Imana iguha umuntu guheze n'abantu bafite ubwenge. Tangaso pasa kolome cyakabiri cyane Anatote ngo havaga mu intwari. Ni wavaga mu muhungu wagendanye n'umugabo witwa Dawudi wigeze kuzamuka ngo amenya verbe agomba gukoresha mu kwihana kugira ngo Imana itamukuraho ubwiza. Zaburi ya 51 aravuga ngo Mana umbabari inyama y'umuntu. Nta wundi muntu uri hano icyo cyaha usibye Dawudi gusa mwene Yese. Kugeza n'uyu munsi wa none nta wundi urabyana. Abandi bazaba bisha n'ubu bakamavuga ngo ya sinigeze kumwisha, ariko Dawudi yamaje imbere y'Imana, wowe ni wowe wambonye nisho umuntu umbabarira inyama y'umuntu. Nimwihana kihano ko Imana ishaka izimanuka ikamanuka ikavumera. Imana ikavuga tutaririmbye indirimbo zitandatu mu mahombi wacu twagaza turirimba gutya. Tumaze kwihana indirimbo imwe tukayiririmba ameza abiri tutarayiva, ariko twebwe turi mu kuramya tukaririmba 18 kandi zose twaziririmba Imana itarahumeka. Umuntu akavuga ngo pastor bansubira usengere, niboreka kuguma kukubwira tuboreka komeza kuvuga ngo bagusengere. Uri input randura ibintu bimwe nivyo. Bonye umuvyeyi wawe nitegereza neza. Imana abagukomokamo bose bazatunga ubwenge bazagere kure. Nimugire mu cyekera ndangise Katonda we Yeremiya Abiatari niwe wigaze gutwara isanduku ry'Uwiteka Imana data. Abami ba mbere igice cya 2 n'umurongo wa 20. Salomo aramubwira ngo naringiye kukwicisha kuko nisheye Adoniya na Yowabu ariko sinkikwisha. Wakoze ibintu bitanu. Cya mbere watwaye isanduku ry'Uwiteka Imana. Cya kabiri ugoranywa na Dawudi. Cya gatatu wari uzi gutanga morale mu gisirikare. Icya kane watangaga umusanzu wawe. Icya gatanu wari uzi agaciro ka Anatote. Reka nkubwire umuntu nagukura ku gaciro kiwanyu tukamusezera uzagenda utamusezeye. nivyo. Nta cyiza nk'iwanyu. Muri ibyo yaravuze Yesu yarabivuze ngo ngiye kubateguriza aho nzaba niho muzaba kandi hari amazu. Hallelujah. Niwanga gukorera ijuru uzaba he? Uzaba kwa shetani tuhazi. Uzabaza umuntu wigeze kugwara amapepo ukunda azazugwigiriza umuntu, ariko umuntu wafashwe n'umuka wera azaseka akanezerwa abantu bose akamukunda kandi ari mugufi. Dose akamukunda ikisiri badagize sha nimwakira ijambo ry'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Zamura ikiganza cyawe dusenge. Mana senga y'ubwoko bwa Tina kosi hawa fago. ndio wa Yeremiya wa leo. Mela iridi la kosi no fago. Wende wabariki Tangu langena. washangaze Karogine ila kiso. lisite bana Tandita sova. Bagende basenye bagende Bagende baramba. Baba tengeneza. bagende batere kuko ari Kipalo seve. uyu munsi wa none umuntu wese wari ufite ikibazo kimugoye kirandurwe n'ijuru kuko ijambo ryawe ry'uyu munsi wari urwaye muzima wari ufite ibibazo mu bijanye n'umuryango we tazitangaza Yesu Kristo yasikasite pasi kurandura no gusenya kubika ubaheze kurandura ubaheze gusenya ubaheze kubika ubaheze gutera ubaheze kubaka. Ndagushimiye kubwira ijambo kugize neza gukora igitangaza no kuganza no kubagirira neza abari hano n'abadukurikiranye. Umuntu wese wari ufite ibimugoye reka yinjire mu bisubizo bye. Ndagushimiye ngukomeye amashimwe Imana kuko ukoze igitangaza mu izina rya Kristo. Komera Imana amashimwe, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane, mwarakoze ko twakira. Karibu mucungaji.